Yes, mururi wa Farodhi wa Ndhayo TV. Karibu sana. Wewe roka karibu sana. Yes, goka we hau na we sawa. Ni guceririe guku kwa family ino. Ni kurikanda kwite ni tugacoka guku nigetha after muthenya mathiko na of course na family ni irakigwa ina thire munene muno wa guka gukemo update maundu uria magikarire na uria kwahanaga na maundu maiganona na nikio tukiri guku muthenya wa umuthi thengio kuri ari othe mari guku asanteni sana na ria marathie na mbere na guka na deci no twitane nigetha undu ucio korwo uri mwega. Thank you muno Lilian, okay, kina Wanjiro Agnes, Shiko FM, Joyce Ngugi, Mudogeto, Shiko, thank you Regina David, asanteni sana, haliho the malero ila haliho the muri, asanteni sana na karibuni sana, ini, di guko kodo gitagwo Kikuyu, nikwenda ukanigetha tugiterete na family ino na ngimenya maundu matari atia. Mam kuhana atia? Utire na uru? Ndi mukenu kuma hatwirigaine. Yani kuma hindi ya mathiko. Niguo. Ndi mukenu ni undu wa kuhota guthika muthuri wakwa. Ona ndiwe ingiuga atia. Ciugo cia kuga ndi mukenu ti njiganu. Korwo no nyone ciugo ingihota kuhuthira. O mundu wothe wa Farodhi TV haria ari oe ngatho ciakwa niguo ingiuga niguo otherwise ndi mukenu muno na ndiracokia ukoretwo hana atia kuma itigana tutire na thina maundu no maikaire wega ona gituika ndungikiaga challenges haha na haria no riu tutingikiiganania no ria kwari mbere niguo kwari kuguru no woka uturire-ini witu ni wagarurukire ndu ni twahotire kuhurukia muthuri wakwa haria hagirire na riu no njokerie mundu wothe ngatho o haria nijue tuguka hau tuguka hau nigetha ngikuhe kamweke kau maisha mahana atia we conditions cia mwiri hana atia ndikoretwo ni ngoretwo ni undu wa stress iria ndiragereire through mbere iyo ngwiciria ni iria cianjiririe kuni affect ona gutuika riu ndikire muru no ni ndiraigua mwiri ti mwega ni undu wa stress ndari na stress nyingi muno no nguhupwo uria turagiikara ni ngwagira okay. That's good. Na nijue of course una shirani ugashi observe me sawa. Me sawa. Ona gutuika amwe matire etikia. Ati matikona ithere ingi. To uyu munini ni akite ati kindu twarikia mathiko kindu thiku 2-3 hau uguo ya tuikira affected muno na njira nene na tu othe ona taru binya ucio mukuru ucio nake titendaga gukorwo guku ndari onake etikia to mari so close na baba hao yani ona andu aingi ringi mamoragia baba wao kana ni brother yake agakimwira ni my first born son riu onake ni affected muno uria wa mbere no wa mwisho nio muno ona nie ndi reke njuge thiku cigana ona ndiraiguite uhoro ucio wa ngua muno tondu he muthenya turekite general cleaning turathambia nguo ciake na ki ni ndacikorire
haria ciigitwo na nä ndanyitirwo nä kä å ndå gä kä ngora we ngĩigua ngĩkora ngiuga nginya mbũ ndona nguo icio ngonaga rä u ti itherå å horo nä må thiru tondå ici rä u nä indo ciake nguo ciake itirä na yani itirä na maana rä ngä å ndå å cio å kangora må no na njä ra tarä njega ngwiciria må ndå å mwe å batara gå korwo eyå mä rä irie må no nä we na firstborn nä tå inyå nä nyå må komereria maita maingä andå meciragia gä kuo nä kä ndå atä må ndå etä kagä ra na ihenya no nä gä koragwo hena affection gä koragwo ho mwäkarekania na må ndå å cio nä gå batara nginya mahoya maingä må no må no må no ma kå mweherania na roho wake nä getha ndå gokae kå må gia na nä njå nä å kå rikana thobangä te still rä tarå nä tå geka deliverance nä getha yo ndå icio ciothe na horo ingä kå kä må separate na må thuri ucio tondå tå tikä rä ngwatanä ro na arä aku koguo må ndå aumagara rä å cio nä athiä rä u nä ithuä twatigwo he må thenya my daughter å yå anjä rire nä ona dream-inä nä ona nä mekwaragia na ndati na nä ekå heana å rä a ndati amwä rire tondå nä arä rire må no okä ra akä njä ra mami kuma rä ru nyonire nä rä rå nä ndati tå kwaragia nake na ciugo iria anjä rire cia må ico anjä rire ndeke akome ndeke akome koguo nyene njå maå ndå manyu nä mekwagä ra na Ngai nä mwä hokeku maå ndå-inä mothe na maica no nginya mathiä na mbere tondå å cio nä athiagä te ithuä nä twä menyerere na tå ikare wega tondå njä ra no ä rä kå no ä yo kana atä ya Mombi the daughter of we are your sons and daughters Mombi haya reke tå kä arie na tå mä twarie na må thuri haha kamero kanyamå kau å guo nä getha tå gä terete na the second born må thuri å gä two Simon å cio agä tå tigire na nä athiagire by the way må thä gå tirä kå rä ra rä ngä nä rä u tå raria after å kä må hurå kia kå rä a Nyä rä Karatina twathiä tå kä må hurå kia na ä no nä tabarä ra tu ya gå cokia ngatho nä å ndå wa gå tå tirithia wega mamo tå tirithirie na ithuä tuona nä wega tå ka tå cokie ngatho nä tondå maå ndå maya tå tiendaga kå moya tarä kawaida må ndå akwamä te angä kwamå rwo nä acokaga gå cokia ngatho naguo nä guo tweka wä ka må thenya wa å må thä my brother ithä ka må no mesalimika sana ndamekwo nä thä na all fans wa Farodhi TV yes tungetaka kusema asante sana from deep down our hearts kama si nyinyi with the grace of God tungekuwa hapa tungejua nini inge happen but through God kawapitia nataka kusema ni asante sana and may God ever bless you kila siku and bless you abundantly every day of your lives. Amen. How has life changed without dad? Without our dad life has been very challenging. Life ijakuwa the same. Right now ndio tunakuja kurealize the simple things yenye unaweza dhani ni it's a must in life. Maisha inakujanga inabadilika but tunaomba tu Mungu atupe nguvu tuendelee tu ku push forward there's nothing we can do mali tumefika. Okay. Yeah. Na najua mkiwa na bro pia mtashikilia mam. Namshikilia sana juu pia mam zingine ako na pressure kama leo amekuwa mgonjwa sana. Nimeambiwa nikifika pale kwa gate. So sisi ndio tunashikilia hata wadogo. Tunajipa tu nguvu tu. Yeah, that's all I can say. Okay. Yeah. That's good. Tuende kwa Mombi.
Itafika. Okay. Nothing much to say except to say thank you first to you kwa kuja, kwa kutusaidia kwa hii msiba tulikuwa nao, na pia kwa watoto walisimama na sisi. Tunasema asante sana sana juu hamtujui, hamjai tusikia, lakini mlikuja na roho safi, mkatusaidia. Baba yangu akaweza kuzikwa, na alizikwa na the dignity we wanted to bury him with. And for that I say thank you so much. Juu ingeenda so many other ways, lakini ilienda, in my opinion, the best way it could have gone. Okay. So yes, we want to say thank you. As a first-born daughter, how do you feel without a dad? How is the experience? Is it really hectic? I don't like looking at it that I don't have a dad. I think I do have a dad, he's just not here. I like to think of it ni kama venye baba yako ameenda safari. Ako tu. Sa amenilea na ameniacha, na venye amenilea ameniacha na kila kitu ningehitaji kuendelea pali nimefika. Advice zote alinipea, masomo alinipea, moral standing, kunipeleka kajunia, nilikuwa nampeleka kanisa. So I like to think of it as bado ako, just in another way. Yeah. All right. Okay, so how is life now? Life is weird. Karibia mic. Life is a bit weird. Juu ni mara mingi mtu alikuwa anafanya kitu alafu unasema nitapigia daddy. And now that he's not there, inabidi tu sasa ufikire tu kinyange kuambia ama kinyange, yani it's more inward now than outward. Kudeal na mambo, and it's challenging, but I also know it's a way of life, and eventually things will, your pace itakuja kuwa, and life will be able to continue. But I'm hoping by the time wakati nafika kutakuwa kuzuri, kutakuwa even better than it is now. Yes. All right. Wacha tusikie our younger sister, last born. Kwa fans zote wa Feruzi nimewasalimia. Ningetaka kusema asante for your help na support during this trying moment. Ndasema tu asante na Mungu awabariki sana na sana. Life imekuwaje? Imekuwa very different. Kama vile tu sistangu amesema, dad was always the call. Ile ukiwa na anything, whether it's good news, bad news. Kama unampigia kusaidia kitu ama anything really, ungepigia dad. So now hayuko, it's a bit different, but tunaomba tu Mungu atupe the strength. So nimeona mtu akisema kuota na dad ni kawaida, lakini ningetaka kuambia tungekuwa na mchungaji Kefas angesema si kawaida. Haufai kuota na mtu kama ashakufa. In fact Reverend ananiambianga hajaiota na babake kutoka akufe. Na si hajakufa saa hizi. So kwa hivyo ni vizuri nijibu huyo mtu amesema ati ni kawaida kuota na mtu amekufa few days after the death. Haufai hata kidogo, because you're supposed to be separated completely. There is no relationship between yule ameaga na mwenye ako uhai. And that's why we have discussed na Mombi, we shall do something kind of prayers just to separate the spirit of dad, ndio yache kuja kuwasumbua, sababu sio dad na waongelesha, that's a spirit. So ama si hivyo nani Shiro? Nasikia ulikuwa umeota tayari. Alikwambia aje? Aliniambia tu niache alale, ako sawa, niache tu apumzike hivyo tu. Okay, sinaona sasa. Kwa hivyo tuta separate ndio tumruhusu alale vizuri, si ndio? So, nataka mtu ajiongee labda. Na by the way, normally I love being clear to some things, because naturally ninyo beto geda kidu gitagwo credibility. Ndameliona twari kiondo uyu wothe ntugakwira andu mbeca iria cionekire, iria ciahuthikire, kana he kindu giatigarire na maundu maikaire atia. Itiguo mam twarikanire. Microphone yo.
Etigo twarikanire. Niguo twaritie. Tukiwa ntugoka nigetha na ndona gatere ni arahura no arakuhurira hau. Ni no ne kuhurite no ahure no ahota kugirigwo kai mugomeire maybe no ere hari uguo akirigwo kai kuragithia atia. Yes. Riu mam ni wega twire andu ati mbeca iria twahotire gu collect thiini wa kiundu kiu giothe twahotire gu collect ciringi 678 niguo 678,000 na after mahuthiro ma kuriha biru na maundu maria mothe ma gubanga mathiko na ki tugitigia 315,000 nicio ciatigaria na nicio ciatigaria after maundu macio mothe after gukihuthira expenses cia mathiko magithanduku mithiire indo iria ciarirwo na andu kuriha nginya nyumba tondu nyumba yari na ariazi cia mieri ina na ariazi cia mieri ina mbeca ciatigaria ni ciringi 315 na ndimucokerie ngatho ni gwitikira gutuika transparent ti andu ingi metikagira tindu ingi metikagira gutuika ariama na koguo njokerie mundu gwitwo Mumbi ngatho tonda niwe ndahete kibarua giki ngimwira maundu maya tugika we have to be very transparent na tunateithia andu ingi na ringi ugakora mundu ateithikire kana tugateithia andu ingi ugakora matinetikira hihi gutuika kwariama no gacokia ngatho nyingi muno kuri inyui ni undu wa gwitikira tuika transparent tiguo ati in the midst of that problem ni muretekire kuhe mathabu macio na ni twawakaga hand in hand na mundu gwitwo Mumbi na maundu macio mothe maragirira koguo ona inyui mwaheanire ciringi 678 seriously nyinyi ni watu wa maana sana aya mutia moy na nie ndamwirire kuheana girisho 678 ni ngore cianyu cietekirire na riu family ino reke inde mwire onokoro hihi no maraigwa hario ithenya ri matigite at least ni mambire kuhumuka ihumuka ria bata ria kuhurukia baba wao kuringana na gitio kiria mangiendire kumuhekia mwisho na even of course gutikiaga differences na maundu mangi maikoragwo family ni na ki no maciutia tiri na muno tori ithu twokite direct guko tukihurukia muthuri ucio na riwe handu ahurukite na maundu make mothe na ndijui ni mukenu hari ari nigutire kindu kirutokua wigwa mochari na ndinyona mundu teyonaga kaigwa tu ani kimara ngugu yani ni ngwire na matingithika ame kwanza riu nyona handu acio ta ringi mecoka gitaro wao bicokagia muno itondu mundu ucio tari muthike ri ndiyo ni ndio reverend wega ndika mundu atari muthike ataikurukitio ka ni hakona separation ya between body and I don't know koguo riu ni ngatho nyingi muno ngumucokeria ni undu wa gitio kinene gia kurugama na family ino na undu ucio gakorwo ri mwega riu ri itigaria 315 na cikire andama kana tiguo ma no riu ri akari tugaitu gathia cukuru agitigira gatagati atigwo Mumbi ta microphone ino we yari ndenda akuigwa gikuyu I mean ndaiguaga gikuyu no nyona rimwe taraigwa agetua ndaraigwa ni ndakaririo gikuyu anasikia ni kuongea ndio shida but how unasikia kitu huongea aje lita imagine tu hali betu hana kabila sinasikia lakini hana kabila tu ndare ndugia kile tu ati nio kaigwa na gikuyu gacokia na githweri so tatiri atiri mundu gwitwa Mumbi now that dad is gone we have to forget about him because oria waumagara ne umagara niguo tatiri matigire cukuru ha I was in KU doing monitoring and evaluation. Unaongeza sauti. I was doing monitoring and evaluation in KU. Yes. Nilikuwa nimebakisha 3 semesters. 3 semesters. 3 semesters were left. Yeah, ndio nimalize the whole thing and graduate. Yeah. So, ulikuwa mbakisha 3 semesters ndio uweza ku graduate. Yes. 3 semesters sahi wanaweza kuruhusu urudi? I think if I'm still in the system because I didn't see kwa shule officially. I think
it's called deferring. So I think I'm still in the system to see kitambo vile. Yeah, I think naweza tu niendelee bali niliwachia. So ulikuwa hiyo deni ilikuwa kumaliza hiyo mwaka ilikuwa pesa ngapi? It was 50 something per semester. So let's say roughly 150 to 165 hapo. Hadi ni graduate. Hadi you graduate? Yes. Okay, that's so nice. Riu mam, tajira tiriri. Hari na kigina kiu giatigarire na maita maingi especially kire kiatuma muno nyambe focus na keri tondu already ari campus no at times ni turoraga maundu mangi amaito tigane githomo kiu ndiye tungiriha koguo ri ure wi campus ni ndonaga ari wega riri tumwicirie na riu thiine wa kumwiciria gwake ri itakiwekana of course icio yaragitara ni cia shukuru no ndui waikaraga ulikuwa nga shule at the time we lived nearby so nilikuwa na commute. Ulikuwa na commute so saa hizi ukasema ni kwenda huko you have to travel from here to town to go back to school now. Itabidi either live in ama karibu na shule. But living in is a bit expensive. Yeah, fali kuishi nje. So kuishi nje ni kusema lazima ukaribia shule. Yes. Lakini tu rooms tu wanafunzi tulikuwa tu haya kidogo yani mahali unapata sukuma ya 10 bob si mchezo. Karatasi kalikuwa karibu. Wewe tulikuwa huko so we know all these things. Ilikuwa na mahali kunaitwa klabu huko UN na hapo. So because mimi nilikuwa naulizwa unajua huyu akirudi shule amaliza hiyo course tondu gutire kindu kiuruta wambiririe kothi umetigire gatagati mundu ucio angigathia age succeed thini wa muturire akoigaga ni kothi iria atigeire gatagati niguo what if mam tuambe tuoe ciringi 100 hau tucirehe cukuru as a deposit tiguo tutigite kindu kinini muno turikanie nake na nigetha tuni njui hena andu mangitikira kumuongerera anyita hena andu mangitikira kumuongerera because ni njui andu amarerera haha ri he mundu ungekuwa murigo ucio etikire kumuongerera turikie kumurihira cukuru na ungietikire itondu ihinda riu ria no mwezi ni mwaka moja and the beauty thing is tuoka hindi ria kurahingwo koguo akambiriria wega January si ndio ndio wende mpaka mwisho wa mwaka he mundu ungiiguithika haha atiriri ni ukurihira karumwe uikarage hoi na kanyamu kari uririaga nginya wiki atia nginya twike ati no warikia cukuru tiguo because me I know there are people here who can do so ni gwitikira twike uguo ma ni ndina thina nigetha riu kiu kingi gigutigana ri umenye uria mugubangana na andu aya nigetha muthuri ni gite computer yake ni yathukite laptop muthuri ugugure laptop ithito yuke wega ndiro guthina mbena kawira gaku utaendelea Shiro na wewe Nitasoma pia unataka kusoma so Kenya dabadali kania na siwendi sasa ni kujoin so we ni join Kenya bedekania na mudogo etwa Mobi ona dalikania na Mobi ri dalikania na mudogo etwa Mobi coka tuke hari we tiguo tondu the case ya Mobi ni fane atigeire gatagati at least we ni ngomba gutikale na wethe nigetha menye urenda gwika kitiguo is that okay oh sorry ndari gikode wiki goku waiga na maraigwa wote kiru maraigwa so nimalizane na Mombi alafu tena nitakuja kwako si ndio lakini of course pia najua mwenye mnatazama hapa nijue mahe mundu ungiguithe kathomithie kairetu kari he mundu ungiguithe kathomithie kairetu kari no tukiambe hau tukiherio kanyamu kanini turehe first term kuria hito kumuonera campus no nijue no muiguithike ko tondu let me tell you no mundu atai na baba wao
rimwe na rimwe he maundu mangi ungihinyiriria mamu we Canada hotekana tigwo mamu atumia ingi mana tigwo na ringi nduri wira na nduri ha guikara at times ni ikoragwo ari difficult na kio ndenda uyu arikie nigetha mundu arikitie ni ahotaga kuga ino certificate wira ukonekana nigetha mahote guteithia mamu mena gatere sindio the first born na ngamuri nake ga computer athie na mbere na wira nigetha ahote guteithĩrĩria ki mamu na mundu ona guthie na mbere na muturire wake sindio. So alafu tena tufikirie kuhusu nani kuhusu Shiro koguo agikorwo no uteithie any of them undo wothe ni no njende personally ugore inbox ujire Faruthi mwiritu no semester mweri iroka ngiri 51 despite yani tukuoya ngiri gana tobe turihe eta deposit kure shukuru tutigie the rest the balance koguo mbeca cia mamu tutikuhutia rigona tweheria icio igana fatane tobe to make sure atĩ nĩ acoka cukuru na hangĩgĩa na mũndũ ũngĩ etĩkĩre kwĩrutĩra icio ingĩ cigũrũ na keongi erutĩre kũrĩhaga kanyũmba karĩa mũirĩtu witũ arĩikaraga ngwĩciria nĩ wega makĩria handũ hoimage Kikuyu agathiĩ nginya KU that is a bit difficult na wona twagiri ũguo mũirĩtu witũ nĩ akoima haha mũthenya wa rũciũ Thursday athie nginya KU nigetha a confirm details icio na tucoke riu njoke ningi haha ndimwire atiri ni a confirm na gwatuika niguo na we coffee fio ndiraigwika ni utheka ni gukua murigo ni ukungora inbox nigetha tubangane na undu ucio utuike ukorwo ri sawa tondu njetikitie wina certificate uti kindu kiu ta guthomaga githomo gatithia gatagati utigitie mwaka umwe uheo certificate yo ni ya bata muno ngimenyita ni tondu Ngai ni hinguraga njira koguo undu ucio ni tugukitigiria undu ucio ni wekeka na the other thing ni joy mwiritu ndo shoka nake tumushughulikire abe wenda weka kwa dhiriku mnagira microphone unapenda kufanya course gani? Ningetaka kufanya journalism na mass communication. Journalism and mass communication. Kwani unapenda kukua nini? Naweza kuwa either radio presenter ama TV presenter. Radio presenter ama TV presenter. Next time nakuja na news. Ama mtasema aje? Atatusomea hapa live. Yes, utatusomea hapa live. Mimi ndakuja nazo kama zinaandikwa, si ndio? Sawa. Tutakuja hapa live. Na internship utakuja kwa studio yangu. Sawa. Tumeelewana? I do host interns. Huwa na host interns huko. Kwa hivyo internship utakuja huko kwetu. Sasa bidii kwako. Sawa sawa? Sawa. Because we want to at least ufanye ile. Hiyo ndio umekuwa ukitaka kutoka kuwa mtoto? Hapana. Nimekuwa tu. Ulifikiria aje kukuwa journalist ama ni juu nilikuja? Hapana. Unajua kuna ile motivation. What made you feel like kuwa journalist? Well, tangu nikuwa mtoto I've been getting compliments on how I speak or how I address people. Na nikafikiria sana hiyo maneno. Nikaona journalism would be the way to go. But I can tell. Unaona Mumbi hapendi mic. Hata kamera hapendi. Hata hapa tumemforce kukuja hapa. Lakini yule hata kuongea ulisikia hata last time yeye anaji express. Mumbi anataka kukua na huko chini ya maji. Unaona hata. Ati online. Pari kama TikTok, YouTube, huwezi mpata huko. Mumbi si ati hana account mamsikia. Account yako nazo lakini ameziweka private. Sasa nilikuwa namuuliza ulifungua za nini? Alafu uziweke private. So lakini sasa atakuwa inspired. Lakini uzuri tuliingia naye TikTok live bila kujua hakuwa na choice. Tukienda basi unajua ulikuwa umekaa pale mbele. Kuna watu walimuona hapa kwa simu yangu. Tutajaribu kumvuruta ajilete. Bro, ulikuwa unafanya nini na wewe? Hebu chukua mic. Mimi nilikuwa nasaidiana na my elder brother juu ni professional video editor. So tulikuwa tunasaidiana na yeye, alikuwa anapia gigs pale na pale. Tunasaidiana. So the moment my dad aligonjeka juu haiko imeshika sana, I had to sell my laptop first ndio tuweze kusaidiana kidogo. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu hapa anaweza kudonetia ka laptop kazuri unaweza furahia.
Ningeshukuru sana. Ando Ngai mutikirutira mamundu mwaririkane brother na ka laptop. No kujuria ni kari kukega. Ndingirigwo ni ka editing. Taka ko wifi oguo 500 GB Kena RAM ya 16 GB si yako kako sawa? Iko sawa kabisa. Itachapa kazi vizuri. Oguo haiko hena mundu wi hau ungihota kugurira muthuri uka laptop. Mimi ndakuja tena huku. Sitakosa kukuja because I have to come and update them about her report. Na pia unataka kusomea shule gani by the way? Shiro. Mimi ile nilikuwa nataka kusomea. Ilikuwa Strathmore. Yeah. But naweza taka kwenda hiyo. Na ikikosekana hiyo because they may be very expensive. Nezenda Daystar. Still these they are very expensive. Wacha mimi nisomea ama KU basi. Because you see we are trying to see how we can help you. Yeah. Sasa ukisaidiwa you do know most of us tumesomea colleges. Do you know that? Most of us tumesomea colleges. And those people when wamesomea colleges they are even much ahead in terms of practical. Si tulikuwa na attachment, I can tell you. Mtu ashika kamera hivi anakuuliza sasa hii utafinya wapi ndio iongee. Akona degree. I'm not challenging when you're degree but nasema you see in terms of practical watu wa college hujituma sana. So saa zingine ni vizuri at least kwa sababu you see at the end of the day tunakuhurumia because hatungetaka ukose kusoma unaona. So ni vizuri tena usieke kamzigo kakue juu sana. Uzuri wako ni ati bado haujaanza yake lazima angemalizia huko juu tayari alikuwa halfway si ndio? So hapo utabidi ufikirie at least ndio tusikuache nyuma tukinini wengine sawa. So ugo niguo gukihana ni jino mugo ki ndeithĩrĩria twambe tuthie kwi our sister Mobi tucoke na mundu waigua biu no ende ku donate laptop ingihũthĩrwo nĩ our brother haha ngwĩciria no tukene mũno makiria nigetha athie na mbere na wĩra rĩu ndĩrona andũ aingĩ makiuga Demise College. In terms of practicals, I would also recommend department ya journalism. One of the lecturers athomithagia ku na nĩnjũkinyagĩra nĩ cio cia ICM, so at least I know I have na munene waku no murata wako wĩtagwo Madam Liz Wanyuike. Koguo if at all no ucagũre yo maybe we can discuss no nĩtũgũkĩaria nĩgetha tũkĩmenye nĩ atĩa. By the way, do refund journalism ti horo na kuri oguthomera. It is all about what you have. Nona tari kuri ndo mathomeire ku guothe no gakora mundu ucio karigu ari ona kiheo. So sana kwa journalism ni kiria wewe nakio. Mia even no kwina ndo manathomire me media ini kiheo gyo kire mbere ya mathomete na matiari fizi. Unaona? Kujituma ndio inakuanga muhimu sana. So nimesomea huko and I can recommend anyone, unaona? Unaweza kuitwa na wanafunzi wa huko ni kama walikuwa wamekungoja. Sawa. So gwĩciria ũguo nĩguo gũkũhana rĩu koguo mũndũ gwĩtwo Mobi rũciũ nĩ ũkaroka cukuru nĩgetha ũhe feedback na mũndũ mũheanĩre waku wa feedback ũkoragwo wĩ thĩ mũno. Mobi ni wale watoto ukiwatuma wataenda na wapate jibu alafu wanyamaze wa assume ni kama walikuambia. Na kesho nitaenda. And I will give you feedback on if I'm still in the system or not. Just go and confirm kama uko bado kwa system and you at least tujue what next, and then from there please munidonetie laptop tafadhali na waomba, sio yangu, munidonetie laptop nipatie huyu jamaa aweze kuendelea na kazi yake ya editing. Na you know how kazi yako na ya nani inaweza ingiana sana. You see I have my media farm and I did that course. Kwangu kunafanywa editing na kila kitu. So career yako inaweza guzana na ya Shiro sana. In fact, watu unaweza pata ukimwofa pia internship. Mwambie kuheshimu. Unaweza mdunga internship akiona kama ni mchezo. Because you see, atakuwa pia anapraktizia kwake hapo kazini kujua vitu zingine anafunzwa shule. Because it becomes much easier. You know, kwa shule mko wengi. It becomes easier to unaenda home unajipata uko na hiyo computer unajua editing, na ukijua editing na ukijua camera work. Unajua ladies, I discourage wanapenda screen.
kwa Lilian Muli na pale na soma news. Unaona hizi kazi zingine za camera work na editing, mademu wengi walikataa. Na wale wameweza kupata hizo opportunities because sio wengi zinapatikana kwa media, even mainstream media. Unapata hiyo nafasi, especially camera work na editing. Mademu wengi juu hataki, wale wameisomea na wameiva wanapata nafasi kwa media. So I can assure you that. Sawa. Farodi, how much is a laptop? Sasa nikitoka hapa Cecilia Moshai, chukua namba yangu. Nikitoka hapa nitakupigia kwa sababu it's a specific laptop. So I have to call someone to confirm these specifications ndio nijue iko pesa ngapi. Alafu nikuambie. Sababu laptop ni kama gari. Gari lazima utaje type, ujue ni iko na cc ngapi, kutoka hapo ujue sijui mileage iko ngapi ama ni zero mileage, ujue kama hivyo. So nitakuulizia Cecilia Moshai, just come to my inbox alafu I'll give you all the details once nimetoka live, because I may not be sure exactly price ya saa hizi, but nitakwambia. Mundu mwanake etikire tu kundeithia gukua murigo wa our sister ha onakorwo ni tukuriha deposit ya ngiriga to ndikwenda tuninine mamu mbeca icio tondu one mamu ndari wira kanyomba gake ni arariha mamu no wecirie kuhingura ka green grocer sindio mamu no wecirie kuhingura ka green grocer koguo ndingenda tuhutie kagina kau muno nigetha kahota kumuteithĩrĩria gwiciria uria ngika nigetha ahote kwira na nikero igwa ndĩrenda kũndiri naya individually o tigore tu tondu hari ari ni handu critical muno koguo no nginya tungeka kaundu. So ori ari karia yake tigeti around 151,000 nigetha arikie mwaka ucio koguo tukuoya ngirigana, then mundu atudonetire ngirisho 51 kana andweri ungituma nuthu no ungiatume nuthu kana uge gukua murigo ucio we wike kana no utume ona ngiri 10 kana 20 neje ni gututeithĩrĩria kuhota guteithia wa sister haria na nigetha githomo kiu giake gitikae kurira thi nigetha baba wao akomete ari hari akona ciana ciake no irathie na mbere uria hihi ungirari wendi wake marikie cukuru to ririkane we ari muthomi hu ni angirendie ciana ciake ithome na ikinye haria we angienda riu akomete haria uri mothe marikoragwo mari mega Mark Mwashi asa to ginya ukorwo na taru nie gwakwa okinegire ai Mark, but icio ni cia kuruta mawira heavy muno, but for a normal job on a laptop ira thaici bagi-ini ti iMac, they are HPs jega muno makirisha kuruta wira uyu witu koguo MacBook maita maingi nyara ikihũthĩrwo ni DJ simply because they are very quick na itihangaga na DJ ndaibatara kuhangithia studio yenu koguo that's it. Riu koguo tukiuge atiriri our sister haria ni gubatara kundu ari ikaraga mundu na ari ungimurihira kanyumba mieri 12 nginya kumihobithia no nginya umekuhihie we mathi no nginya monithie ti mingi urihira mundu kanyumba mieri 12 tu na mieri 12 ni thiko 12 atiri thiko ya gutuma kiri imwe ari omweri karate eni so koguo ari na ari mundu matu eyumiria murihire mieri 12 ma that's one year nigetha arikie kothi yake atekuma Gikuyu ndigendo ime Kikuyu twegucoka gututanga na fia hame kuma Kikuyu guthie town na kuma town guthie KU coke ume KU ke town coke uke Kikuyu murijo nake guteire bana riu ri thigwa ndoguo kabe ikaritie hake na nigetha again na mweke ucio wa gukuhiriria cukuru ona nigetha concentrate na mathomo koguo haikuhena mundu ungitika donate ngirisho 51 kana nuthu yacio ni tugucokia ngatho na akiongi erutire makurihira muiritu ucio just one year o mweri kanyumba kari ari ikaraga na nitwarikana ande gwetha kagoro tondu thaici gutire raha kagoro wona arikia mathomo andikwo ona ndo waika 3 bedroom we singu na sawa ndi mundu wa kuria kiuria nikoguo ngijoe kwa wi hau ni uguka inbox yakwa nigetha tucire kuma hau tucoke tuchugulika kaire tugaituke haria weguo no uhote gwathomithia needs we wikeri ti uru gathia gathome tu ni makukaro igastrathimo bithi tha ici tirahutika hui ake gwire bithi cia university tha ici tirahutika yani ni kubaya no akigwa na ica ikuhe free education ni ragithie uguo ethiete niguo uguo no njoe maundu magukoma mari iguru koguo akowe huna no witikire gwathomithia hihi college nigetha at least gakona kothi no tucokie ngatho muno makiria na ni ndika heno ndunge guongerea mamu riu gakiugo kia mwisho
ya tukirekie mundu wothe uraigua fiu no ahota guteithiriria any of them from laptop to school fees na ari ikaraga na kairitu karia gaitu no atwire na kio kire gigutigara mamu nake ahote gwika ati gugithie na mbere ni no njugire ni ndacokia ngatho ni undu woguo weka ni undu woguo weka kuhe mwihoko ati ciana ici ciakwa no cione no cikihote gukinyira dreams ciao iria matigire thutha ingiona me mundu o hari endaga gukinya no njokie ngatho muno 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 ona riu no ndiracokia ngatho tondu ona hau mutukinyitie ni kiama kia Ngai ni mutwikite wega no wega tutangihota gutariria no tugire ni thengiu na Ngai wa muoyo murathime inyuothe dunia yothe haria aruma o mundu tumite kindu na kingi ni ngwenda Ngai wa muoyo murathime na ndakanage na ndakanacemanie na maundu ta maya jamanitie namo Ngai aturia mugitirite bena ruciaro rwake riu ndire no ndungiuga no njugire Ngai wa muoyo murathime. Amen. Thank you so much. Nijuhe handu tukwaranirie nawe mam twarikanira ni tugithuthuria maundu maria ma TSC na retire na pension no ni macio tugukika chini ya maji tukiai succeed ni tukaka tukimere Ngai ni ututeithie ni njuni tugu succeed kwa hinya wa Ngai. Friday na guoka uruka tukurikanire ugetikira nigetha undu ucio maundu macio make ati no muhaka nigetha at least Ngai agiteithie maundu magire no muhaka nigetha nae maundu maku moke magirite uguo niguo nigetha ona ciringi ria wahutie gatherema ona nigetha mahote gutiga nigetha miturire yao riu ihinguke maisha mao mathie na mbere wega. Yes. So thank you so much. God bless you hegaka. Murathimo muno makiria murori wa Borothi wa Thayo TV ni ngurikiria hau no ni ndira expect ni ukungora inbox mundu gwitwo Cecilia ngora inbox kwa tukira namba yakwa nigetha twaranirie na mundu ungi wothe uraigua no ahote go chip in nigetha at least tuhote kurikia undu ucio na njira njagiriru uria Ngai egutuhotithia ni tondu Ngai witu ni mwehokeku tugwikona undu wothe producer tuko sawa haya ukona undu wothe ukienda kunjira wige maine na family ino kana ka undu gothe ungigwa ni gakuhutia na no wende go chip in ni ukwaraniria na nie na nigetha Ngai angihota gwiteithia undu ucio wikike ndi tukamucokeria ngatho. So God bless you so much. Mugie na mahinda mega. Asanteni sana. Bye bye.